Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba-ke uthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba sizoloku sikulethela zona-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke lapho-ke. So ongakwenza-ke wena-ke lapho ukuthi ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje indaba-ke ey'ngenayo zithi-ke ubuholi be-M_K buthi amalungu awehlise umoya ngemuva kwesinqumo abasithathile sokungayamukeli imiphumela yokhetho. Inhloko yezokhetho yeqembu uMnumzane Muzi Ntshingila ikhuluma nabezindaba izolo ithe bayayichitha imiphumela futhi bafuna kubalwe kabusha amavoti ngenxa yezikhalo ezahlukene abanazo. Kusho-ke laphana-ke uMnumzane Muzi Ntshingila okhulume we-M_K-ke laphana-ke inhloko yezokhetho. Kithi-ke bayayichitha-ke imiphumela futhi bafuna kuqalwe phansi kubalwe kamusha amavoti-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi ungene ama-comment section-ke ukuthi ushiye umbono wakho ukuthi ngicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uy'thole zonke-ke iy'ndaba-ke sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.